Nei fagril bom mesak pute channel min ngai hlut sak tu te jong chunga lom thu kan soi tak mewa tin kan channel min la subscribe sak ve lo te point min lo subscribe sak ve zel don nia he channel phena hian mi poimo tak an hminglam chhuah du si lo an oma sports soi ero chuan mi thla lo lang ngal mai a om e chu wangin zanin chu sport kan ron soi don ani Europe rama in khel thiam ram som parukte in lanjan kan lo thleng ta der maya dar ko le chan ve hian Wales le Denmark kan anon khel ma saber don ani ram pani te hi top team kan ti ho huanga da rem chi lo ma sela Christian Eriksen chunga thil thleng ra phlak taka wang te le Wales si Gareth Bale ho in lan tur an nia wangin hein khel hian ngai ven a hlo don chu mai ni lo team pani hian in tiat tok em maya anin khel mu nom lo ngai lova voi som anin ton to draw voi khat ma an la nei lova chu vain team pani hian attacking game an khel thin ti achianga janina po chu attacking game chu min ran mu tir le nge yang Manchester United legend Ryan Giggs mai chen mi patna lama mual pho awanga ai o tu Wales boss Rob Page chuan asang thayang ber thlen kan dua ma se Denmark theina san zia kan hria chu wang chun fiam khur takin kan khel don ani ma se thil dang hriat tel kan nei kan khel that ni chuan eng team po hne thei turin kan thave to kani atia Denmark hi hlau bik lo hle Denmark hian an match ma saber Finland nen an khel tumin ra thlak takin Eriksen an chan ani kha chu chuan an result a po ngong thalo tak tak nei chhun jam chho zela chu wang chuan an match to pera chak ngai din hunan ding ta chu tiang din hunan ding chung chuan Denmark player rual te huaisen zia mu tirin kan oma team tha em mai Russia 4-1 ngotin an sop ani kha Wales nen in khel don ti an hriat chen nu hian Eriksen chu Tottenham lama a khel pui thin Wales defender Ben Davies nen in bia Davies chuan Eriksen an team har satak an kan machon tur thu min an hril ani atia Eriksen hian a sei sual top long le tactic vel le thil dang engemaw lama pia lama Denmark hian theina an neya chu huaisen na le tumru na ani Russia laka an khel dan en chuan Denmark team huaisen zia kan hai longa Wales team laka hne na chang turin he team hi an thato kani ti kan hre thei bokang Denmark hian 3-4-2-1 mangin attacking football an khel thina Belgium le Russia laka he attacking game mu nom hi mu tirin kan om to Belgium laka po chaklo ma se voi som ni pakat zet sot an nei thera Russia an sop tumin voi som paruk zet sot an nei thei bok ani kha tlarma hian goal ni khung to Yusuf Poulsen amal tlat lenga RB Leipzig striker thlop turin rol thar be seyom striker Mikkel Damsgaard le Barcelona forward Martin Braithwaite ten arin tin midfield a hian Pierre-Emile Højbjerg tangkai zia soi mai thei ani lo Denmark hian tlar hnung pon nei khong khop mai Chelsea defender Andreas Christensen Southampton center back Janis Vestergaard le AC Milan center back Simon Kjær te an rem theya wing back a khel turin Atalanta full back Joachim Male le Valencia full back Daniel Was an nei bok chu wangin Wales tlar matan sutlang har sak hopang le Denmark coach Kasper Hjulmand chuan kanin buat sei tha eng thil po thleng se ma chan turin kanin pei to kani khai khom nan chuan kanin buat sei tha in khel kan chak to tak zet ani atia Wales si a hlau lo le mai chuti rol chen Wales po hin thatok lo ngai tu tan chuan group stage sa anin khel te kha thlir let mai turani Wales hian team thajok lang Switzerland 1-1 in an draw nuwa Turkey 2-0 in an nea Italy laka kimlo chungin hun to pan manga 1-0 in an chaklo thei chawani kha Davis chuan kha group atanga tal chho kha thil ol samlo takani tin asoya
thu sei trom pui tu hi kan tam em nge yang he thu sei hian thil ti lan tel aneya chu Wales an thatok ti na ni Denmark laga tlom tura ringot thi a fu ngot don lo Wales boss Rob Payson ro man rang thanei ti group stage sa min mu tir to Denmark lakai roi chuan 4-1 bok amang le arin tlarma ki formur amal tlatle don ti na ni chu Cardiff City striker hian season man zo ta khan championship a goal som ni khung the Euro khelme ka hian goal khat ta khung to bok kumsom ni pariat mi striker fit ruk lein chinga nguta sang ania apalen na ringot po hi le lamtlar nung tan chun ven tham le nok sak tham ani don ani Walesian bela anneya Real Madrid forward thian awang lai phak chi to lo ma se Turkey laga khel that ni chuan Khovela player ma chon cha kom lo ber pol ni ti a pho langa a khel dan in Wales ma thui tak ril don ani Arsenal midfielder Louis Aaron Ramsey Juventus lama be sei phak chi lo ma se Wales tan chuan top player alani zia atilang renga Wales Pirlo tian sai mai Joe Allen po in khel thak danglam thei player thabik ani Wales keeper Danny Ward Leicester City ya tuna Denmark keeper Kasper Schmeichel thachang dol tu ania ma seram ta na in lan tur chuan Ward thian thangjok tu tam tak anei nge yang tun Euro a phei chuan player langsat Paul ani phak ani hi chuwang chuan Denmark tan pong pazuam ringot a fu don lo Wales tan in lan tura be sei de chu Ward Roberts Mefam Rodon Davies Morel Allen Bell Ramsey James le Moore ten nia Denmark tan hian Schmeichel Male Vestergaard Kjær Christensen Was Højbjerg Delaney Poulsen Damsgaard le Braithwaite ten ni dar som panhil chan ve Italy le Austria in machon dona Italy coach Roberto Mancini chuan in elna tak en tranta ati Italy hian an group match zong an khopui Roma an khel veka zanin in khelna tura ro chu Wembley Stadium ani to dona an mani khel mol pon lama engang taka thangen ni fi nom dona ni zirtop ni khan UEFA chuan Italy le Austria tan Wembley training nei arem lo ti tun ati chuaka hei wang hian Italian Football Federation chuan an ram team hian England darkar som thum vel ba khunan man lo tur thu an soi nimin chamalam khan azuri hian lastic sin bi ka ta nan training hunu ber chuan rama an neya chachun an nei zo nu England lampanin thlok chuak ve chawani rong khopue league match khel nen chuan boruak danglam dai don ti chiang reng mai Britain rama COVID-19 ala la oma hei wang hian Italy le Austria train tun ma ang chuan fans tan du to ka sapatal thei ani don lo Austria Ministry of Foreign Affairs chuan amunain khelen lo turin ka in ngen tak meu ni ati hiala Wembley Stadium n2 anom don the o rampani sarkar thanei tu lo in fan season tam lo turin du ma se dan angin khap ani lo wangin achung lut thei chin ero chu an kal khomanga an tal na hle thawang ti rinom Italy hian in el rang match nu som thum ma tlom an nei lo sangkha jakwa som thum panga tang sangkha jakwa som thum panga ko chungan record chun ni rol mek tlong takan kal thei chan pakhat chun tlar hnung phui tha hi ni zanina point rem phui le view turangai ania Switzerland ne trumaliam Giorgione Chiellini dam to training zom to ma se an captain hian in khel bul alatran arinom chi lo dewa tan hriat nei tha Leonardo Bonucci bula Francesco Acerbi te anin kop arinom right back Alessandro Florenzi chu zain alafit lo boka amun ruaka hian Rafael Toloi ai chuan Giovanni Di Lorenzo alu arin omboka midfielder Marco Verratti yan omlo hlana khel thatak mai Manuel Locatelli nek chuak thengem ti hriat chak om tak ani Azuri coach Mancini chuan Vettori or Locatelli tha pakhat jok olangai don
tiin a player pahnih chung chang a soya PSG midfielder Verratti hi a player man thiam ni ma se hliam awangin inel na tir lama ein lan theilo ni kha amaro chu Wales nen ein tumtrum mero chuan aron khel tha hle ani kha tu jok tak in lanang mo antlar malampo hin ngai tom lo ul he Berardi Siro Immobile Lorenzo Insigne ten bulan ron tran arin oma anni pathum hi an talna le hle dona an tumpui te tan boi thak anon thlen le hnem hle ang ti arin nom lo soi lok chiam mai chuan muita hmu fia mai chi ani Austria le Italy hi nel rang ra voi som pathum manin ma chon to Austria hian chakni mel an la mu ve ngai lo ein ton nu ber sang ni paret August thla khan tu in ne to ka tun trung hian front ko foda nau te hi rin kai lo jok ani don ma se football a chon thil mak a thleng thren ti kan riat vek kha Austria coach foda hian group match pathum